le lifu leli liyaphehlwa lihlalelwe etulo entsabeni aktosa penia vinica sopa kandre el tarakapa renta colato apesota remika pandre el atopa kanuka vinia akosela ka wenda Hlatjwako la ngiyaphehla la ngiphehla lifu alapha ngimemedela ngilanda ngekasuya sapa membre kasperia hantoko sapa. Hey bazalwane lesidukulwane lesi asihambe siyophehla lifu emthandazweni liyaphehlwa. Mawuthi ubuke eJoseph uyathandazwa, mawuthi ubuke eMpumalanga uyathandazwa, mawuthi ubuke eSwaziland uyathandazwa. Wendenjani we are hearing a sound of a mighty rain. Kukhona lifu leliphehlwako uma singathandazi angeke ilimfuyo. uNkulunkulu wami Jesu ubuke makhelwane thane makhelwane lento namhla ngathi kufuna ngiloyiphehla noma liyaphehlwa leli lifu lasezwe. Hey bazalwana ngimemedele namhla ngegama lika Jesu lento ayinogcina la kulo mthandazo wanamhla mhla ka1 December lento yendlula la yempindlini yosinyakada khona kephande rikasunda asopa kata. Mawungena emotweni yakho udlala indumiso yakho kancane lesendra hatoko emperia hasukata God of Isaac Elesu inapandre hesteria God of Abraham etelia hasukata. See penetrate the realms of the spirit. See full of the portal egameni lika Jesu kukhona lifu leliphehlwako awende nje thani siyapheka. Lifu likhalakho lithi ngaphehlelwa lekhaphano seliya hasuma. Come on somebody siyaphehla namhlanje. Uthi ngesingisimane stir up the gift that you have received through the laying of hands. Bazalwana azange ngixoxe lendzaba lemfishane kancane nje. Uyabona manje uma ngake ngicele ngithi bakhona kodwa angithi right la ngekhaya. Ake manje ngicime lamalambu nje niwathi nje cishe kancane. Ngifuna lamalambu wona la ngicime wona la ngegama lika Jesu. Nothing will happen by the grace of God in the name of Jesus. Uwacime nje completely. Shut it down onke. Acimani bazalwana cima nalawa. Ucime nalela mlongo ubhekise ngalanga kimi ngegama lika Jesu. Yes. Funa mnyama kuthikwisha la ngekhaya. Yes. Ucime nalela mngana. Utaphinza ukhanyise ngegama lika Jesu. Manje lela cime lapha etulo. Manje lela limeleni lela. Funa kube mnyama kwisha. Sengifuna ukuthandaza. Bazalwana ukhona ingezi landlini. Yini le banga ukuthi kube mnyama nyana. Kuthi akukhanyiswanga ngithi. Just kukhona ngicela kude ke baza lokho silange khathi endlini namhlanje. Lapha ku sweet sifike sipresse sonke yini kuze kukhanye usikhanyele sonke na. Ngamanye amagama kufuna indvodza ibe yinye nje. Mayawutsinza emalambu. Come on touch it. Come on touch it my brother. Give us the light. Nesikhathi bathinta emalambu. Nesikhathi kuthanda uthinta yedwana kodwa wakhanya kithi sonke. So mina nawe when we press in the place of prayer sikhandaza la kukhanya South Africa. Sikhandaza la kukhanya KZN. Sikhandaza la kukhanya Eswatini. Sikhandaza la kukhanya Jos. Leni siyaphehla. Ayibado. Siphi isitukulane lesitawuphehla. Ngoba laba phehlako ababonwa. Laba phehlako ababonwa ngemehlo enyama. Ngalamanye amagama sonke lokhu sila. Kukhona amandla lesitele kuthiwa phehla la kodwa abasiboni la.
uma kuphehlwa sekungena kuyophehlwa akungeni wonke umuntu, kungena only 3 or 4 guys. Bathi bangangena baphehle gezi lo supplier iSouth Africa yonke neSwaziland. Ngemadoda angena ngekhathi afika phehle. Uma thina sifika gezi uphume from the reservoir, ugijima ngetinzamo. Money problem ukuthi gezi kuyenteka usale ufika uma lapha. Cima. Because that guy has not pressed. Kukhona umuntu lo irresponsibility yakhe kuyopressa lapha. Bakhona labanye bazalwane lekufanele ukuthi bahambe bawuhlala emfihlakalweni. Kodwa labanye kwamele ukuthi bavele babonakale sebayirelease lento. Kukhona labanye lababonakala emandla azabonakala kanti kukhona labaphehla secretly. Kan uma labazana baphehle kahle labo labangibona babubula bevakale baqubuka kaphando ilazato kaya labangibona batravela bevakale babelekisa lento. Uma ngabe laba baphethe inyembeti lemongcwele abafake inyembeti phakathi kwabo bevakale bathi babhodle enkonzweni ngoba uma kuyothandazwa onke lama graces lemongcwele asinikete wona fune vakale phakathi in the house of God. Khona labalwatini wamnika imicrophone uthi babe egameni lika Jesu ngiyala sikhulu semandla bomnyama lesenta abantu abethu badle ama drugs ngiyala tikhulu temandla bomnyama because unikete umza kuleyo area. Kodwa kukhona labanye labangasho lutho bafana nabo hana bathi ya Yesu imakane eseya lesamataka alazo kuthi sewuthini bane akasevakala ngemagama levakalako lesamba kando unaseke labatanaza inthanzi bayevakala. Kodwa kukhona labanye lababubulako phakathi kwethu ngoba siphehla ngekwehlukana, siphehla lo mlilo, siphehla ngoba sifuna kuvuleka.